Alright, Abusiafo, yaba Mrs. Liamafo say NDC for a neglecting na ejuma wa yabo NDC atunyum ama omu sisi a oma ba pawe obi amfi no o say ofra omu a obi amfa ne call o call mu offices a omu tumi pam no te say akukọ sisi a oni hwe ya woni ho ne car wo use no ne car na say or bre papa inti niyama nkoyi inti osre Ghana for say Ghana for emeboa no na de bia de na edu sisi de enkoyi abusiafo eye Ghana Nsem TV ye be stress we be subscribe to the channel no mfa ma adwen chirebra comment section na me share nyina abusiafo say ye be kaya sisi amafo etunyum ema NDC or your campaign a more dame NDC Emma President John Dramani Mahama buy. See, I may no say or see NDC for Elshano or move fashe mano ni cano usukrano and ya papabium. Nasisiano or sre nkofuno mua acquaintum say so betuma money mwae be as he say mbetuma mani car na or they are managing the ministry because it's here in the ministry ni krano ase kra nti oko NDC for officer omu tumi permanent say nkuko na osere Ghana for say omu mbua no na ni hu aye mmobo papa abusiafo mo mayenko na yenko tie ye ma Mrs. Liamafo na yembra na yeba yebeto asa nsem bebre se ka ben na ukra me ka na me use dada na mobile ya na me use na use na se ne ba na de ehun nyina bobo me fa ko nipam me na ma toto mani awe on fa ka no ko nipam ko program na makopa ke no baby kra na se ne enkoye ma osa wantisi timpai na me bo say Ghana for omunyina obi a me ministry na ye bibia ma ne de twase nyankopon otumi twa na ni hwe Yesu no hwe mama Sisili Amafo isanse ni obi a after ye program say a me ntumi nko yiwa itin crofo unze niam koye sa no e ma nipa nim kro no ye me den unze wo ko nipa mu kra na you doubt to your mind me doubt to my dwene ti baby wono kra na bia program ebia ma me grace ahia no de wonkwa oni mbe kusa me fele ele kra no so me mienko baby and now ferry mo daddy nema ofom no my dream me bia on say o pese o feel free mienko ha na o free say ka no kra papa nema o kwan hawo but na no pe wo twen me sa bet mentimi anko nso me ye program serious pa to me movie bebre na anti obi ka say nka wa ban kra na wo pa wayi ananya sa o campaign mind this papa Mahama de kire mo ne kokoma me enwumi ye nyame fa yeso yi say papa Mahama na bi obi a ye maame twase mo de mo kasa mo na mo dwudwum because me hu say NDC ba pa wayi wo mo toto nwum mo ti say jakalolo memu nyina no ye nua be ma Mr Beautiful mu nyina obi anya ba bi ahia aja obi aye ne nanu ya obi a wo call kra heading o mo mpese obekọ ho ya rehu sa madam mi kosu ho adai me ka kireo ele man ka na mebo wo ko gina no se wo ba kra se bi adanyumtofo mo kọ mo mo kọ le drum me bi a ya nka na ye pese ye kọ no kra bibi kra na pese kọ a no mo siziw ya rehu other Friday bi afi kra na me yale onza be bi a metene kwa wa yes bi akọ hwe dade ya na wo kọ hwe mu panifo ni bia na omo mu go no be siw kwan nanso nkrofo ni bi ba na omama omo kwan ma omo ayede enso ye gina ma bompa ya ma ye Ghana ho Ghana ya bompa ya ma Ghana obi aye ne ba nyame ba beti bere so na nyankopon na choose ni right way dia o choose dia enso ya ye womfo no ye de ye mpa boy ye dey e support na chi e papa Mahama ya bompa ya ma no pa o abompa ya ma no abompa ya mpa ya de nkrofo anyame omo bompa ya nyame tie ono so ni enti ye papa Mahama be bia da me ka chense me nika ka kire no ye di ye papa chi ache ye di na chi ache amato ye nso ye hye be bi bompa ye pa ya mani pa hunu unya ho tan kra nya ho tai akose be bi kra ye nso ye dili emanyame o ye bompa ye se nyame no Ghana se ne Ghana esun wutie menwume ya ya rehosem me kra me ba wo wie skui
Maybe we school no dey ka school. What you say? Inti kasa foforo na me ka share ho. Me ba o we school yo. Na so me ka kura me ntumi nka. I want you move. I feed yourself for mama hama. For mama hama. Edi. I to say thank you Lord. You know the area ho na to nwom no. Ti bebre ho no mo to nwom ne o mo to amane ma. Utie comment ba ya bebre no ma no o mo nto ma NDC but true me nwom no nyame nam so ma nkrofo to ma ye papa isa se ni nim ni nyame wa ye den wa ye be ni nyina mu ye ni nipa so ye ni de nyankopon so nyame no ka se emmem be mem no no so o kira o be kira nti ye papa mahameti a bo se bia nkaye bia wo ma ne bia no o mo de anse ye ma Mrs. Rama for the sanse nipa bebre said that for me bisame said ye papa wo de say wo papa no after police for bebre me na me bia I sisi wo da ho e da ho ko ka che wo papa no ma ka me se mo am ko ka nkire no obi e ni me say ye papa Mahama de mama Mrs. Rama for papa no ye so ke wo de na me ko sahwi a akrafo ni bebre wo ye do ma kwa kogu ata wo da ho kutaka no na me say ko ka kire papa obi nso kwa kache papa no ma aka ba ni nyina bibia won ebre wow I say dine no na me di nkomo pa beti meti na se bibia won ebre o de enyu su dine asamo akra amfanya example o to nwuma MPP o mo ba pa o de hwese de ne ho to no yenka se enuntina yenka se enuntina mo ye bat ye nim se de mo kum ho amo o de se o kasai no person o kire sa yes o de be kire no yes because minim said the man for do attempt because of Nyuma Yama and this. Minim said they attended to the answer was because of Sadia. It is a never call. Now, you see, quite. But a bit more cordial, maybe a co. And your fair. A cotton, sir, vitae. Is how your program inviting Crawford being so co-invite home. And ye though. My dear is watching, and me say, Yamina will name near my eno. No other kasa ana se nyom na kasa no me ye nyum was chidiu na ye papa Mahama na sembe to mi mu na areho achi me se papa ya pa ma no onya ma no na fei me nyum a me to no na me de mu anse nko nhye de akiri what you say enti nyum na nkasa mu ana nkasa wo kasa me to nyum na me tubi to nyum no me tubi to nyum no me hu se de me si start no because said me say starting no is answer medi akomanta ena konyame anim nyame bu sa me say sisiria de na me nyama wo me sin Mahama so ohia ma no afi we safa man ye dai ema Mahama ye papa wow about 3 days na me she toilet so I'm praying wow e bompa ye nipa wo kalo kura bia nipa nyini I'm praying kopim that Sunday. And say me nani 3 days na de me da hosa ho me sisi pa me ko be kwai ba ye isan say enkuye kaya Allah hasa ti se obi tie me na o ka o moa say yesika say ye ka on fa me epo mama sisra ma for ministry nyame o de me ye adwuma say ade bi e da nipa na koma so bi o peso de boa me bi ala no so nipa ntumi amoa me a unso nyame betumi afa wo so ayede aboa me bi esan say ministry no yenya ye I'm 51 years that dey ya o metimi kotena hopa dal mi suin mi suin ye wa put am 3 times I'm crying ye program just invite gina ho a see em floor ha ko na me se me nuanom ni bi wura mu amoma omu wuram ye nuanom no ebi basa mo mo wura mu a ezo sangofo ekro mo ntumi enya kwanto nwuma ama omo obu a wo fele wo stress didi be sei beti ne nyame aka aduru so ne de atwase ensu etumi bie ne etumi ka mi su wo meka mo I'm telling you isu wo metimi kotena ho che wan na kosi ni so